večer, dobrodošli. Ja bih se zahvalio Udruženju Plus i vama što ste došli u velikom broju. Kao što ste čuli, ja se bavim stripom i ilustracijom. Time se bavim čitav život, ali profesionalno, tek od prošle godine kad sam potpisao taj ugovor za Marvel Comics. Vjerovatno znate, Marvel Comics je jedan od većih izdavača koji prave ili u stvari smišljaju super junake i stripove o super junacima. Ja ću nešto pričati više o svom iskustvu i motivaciji, inspiraciji. I sad sam shvatio da smo nekako, iako se ne znamo, skoro da će nam biti predavanje slično ili u stvari priča, ona neka životna. A manje ću pričati o stripu ili teoriji stripa ili istoriji stripa, pošto ne znam nešto puno o tome i meni je to dosadno. Ono što ste čuli je da sam završio likovnu akademiju u Sarajevu. Ono što ne piše u biografiji da nisam prošao prvi put. Tek sam upisao sljedeće godine, bio sam odlučan da to hoću i nije me spriječilo da sačekam čitavu jednu godinu i ne radim ništa, apsolutno. Upisao sam 2001. i završio sam tek pretprošle godine, što možete ali to... Nije to za aplauz, stvarno. Ja sam skoro pa bio vječiti student. Oteglo se to iz razloga što sam se zaposlio nekad u krajem 4. godine. Ostalo su mi ispiti, bio sam dužan ispit akademiji to i neke knjige u biblioteci. I nekako sam konto, ajde, ja sad radim, nemam ja vremena da studiram, da učim. Ali da se ne lažemo, pravi razlog je što sam ja bio lijen i nekako nisam volio da učim i bio sam loš u srednjoj školi, bio sam još gori u osnovnoj. Recimo detalj da sam imao dvicu iz likovnog, sad je to, mislim, interesantno s obzirom da čime se bavim. To je istina, ja sam imao dvicu iz likovnog i nisam imao veću ocjenu nikad. Dobio sam tricu kad mi je tata uradio rad. Mislim da smo je dobili obojica zbog tog što je profesor ili učitelj shvatio da to nisam ja crtao. Nisam se ja mogu ufurati u taj program škole je tad u teme kao što su ne znam, mrtva priroda, pogled kroz prozor, kiše jesenje, nešto tako. Ja sam volio da crtam i htio da crtam super junake, ninja kornjače i to se nije ocjenjivalo. Sad to me nisam ovo pricnuo, ali znači gledate sve vrijeme što mi niste rekli. Ovo su moji prvi radovi. Sad, vjerojatno ćete reći, pa nije ni čudo da si imao dvicu, vidite kako crtaš. Ali ovo sam radio prije škole, znači imao sam možda 4 godine i evo sad ću vam samo objasniti. Ovo je gore E.T., iako ne izgleda tako. Ali E.T. je bio popularan film 80-ih i ja sam bio fasciniran i filmom i tim vanzemaljcem. Dole, sad ne znam ili vidite, dole je neka arhitektura, dole su u stvari prizori nekih metropola. Ja sam to, nažalost nismo nešto putovali, nisam imao priliku da putujem kad sam bio dijete, pa sam to samo vidio na televiziji. Meni je to interesantno bilo vidjeti te nebodere i ja mislim da je ovo Eiffelov toranj, čini mi se. Raketa, nešto NASA, svemir, naučna fantastika, to sam volio. Ovo smo sestra i ja gledamo crtani. To tu. A ono gore, trebalo mi je da dešifrujem, ono je kao pacijent prikačan na EKG, kao i... Sad, ovo u stvari pokazuje ono što je mene interesovalo. Mislim, ne znam za ovaj EKG, ali šta sam ja volio da gledam ili šta sam upijao kroz televiziju ili kroz filmove. I evo sad, sljedeći slajd. To sam ja, da. Puška nije prava, beretka je autentična, tata je bio u JNA padobranac, ja sam volio nositi tu beretku. Bila mi je velika, ali imao sam te velike uši što su držale. No, nisam vam pokazao da se smijem ušima i da gledam u mene, nego ono što mi je bitno, ovaj televizor iza. To je prvi televizor koji smo imali u stanu i to je aparat kroz koji sam ja upijao svu pop kulturu 80-ih i mnogo provodio vremena uz ekran. Kasnije ću vam pokazati jedan dio tog sadržaja, da vas malo uvedem u taj svoj svijet, u svoju prošlost. Vidite, to je neki stari model, nije imao daljinskog, ali mi smo živjeli u stanu, u garsonjeri od 16 kvadrata i nekako stvarno daljinski nije trebao za tako mal prostor
I imao je 3 kanala, mislim, tad su bila 3 kanala, čini mi se, na televiziji, ono nekako, sav taj sadržaj sam ja upijao i ono što sam najviše volio da gledam je nekako ono što je izlazilo sa zapada, američke kulture, američki filmovi i crtani filmovi. I to se možda vidi u mojim radovima, kao nešto što me prvo inspirisalo. Sad sam ja samo poredao otprilike šta sam ja tad volio. Ovo je stvarno plakat iz tog vremena. Film sam prvi put s tatom pogledao u kinu. Ništa idem dalje. Otprilike Star Wars, Blade Runner, Odiseju. Mislim, nećete sad folirati, ja stvarno nisam Odiseju tad shvatio. Ja sam samo ono što sam volio da gledam jesu oni prizori iz filma. To mi je bilo fascinantno. Naravno i crtani filmovi. Ovaj gore Telop mi je bio super kad ga vidim, nekako se odmah zalijepim za TV. I roditelji su znali da je to ono što ja volim i da su mi kažnjavali ako nešto ne učim ili ne pišem zadaću. Tako što najbolja kazna je da mi ukinu TV. Brutalno. I evo, ništa još par ovih nekih detalja. Ovo je čak neka reklama koju sam našao. Prilično onako bizarna. Bila je emisija Zvezdani ekran koja je govorila o naučnoj fantastici i stripomanija i sad uvodim vas u to da otprilike su to 2 emisije zbog kojih sam ja počeo i da se interesujem za naučnu fantastiku i za stripove i naravno to su sad nekakva strip izdanja koja sam ja tad volio. Stripove su mi prvo kupovali roditelji, kad sam bio prije škole, ne znam koliko sam imao godina, Mikijev Almanah i Asterix i Obelix. A na ovo sam naišao kod rođaka nekad u prvom razredu. Nekako kad sam vidio te stripove koje on imao, otvorio mi se svijet, apsolutno neki novi svijet, jer nisam to ranije vidio i nisam znao da postoje takvi crtači, da postoje nekakvi žanrovi u stripu, da crtež izgleda realistično i tako dalje. I evo još nekih izdanja. I naravno Marvel. Sad to je to vrijeme, prvi razred osnovne, kad sam prvi put i vidio Marvel izdanja i njihove junake. I prije što nešto kažem o tome, ovo ovdje ako vas interesuje šta je, to su igrački He-Man. I ovo sam ja našao, ovo je stvari isječak iz kataloga, jer tetka je išla nešto u Njemačku i kad se vrati iz Njemačke donese, pored slatkiša naravno, donese kao kataloge koji su oko 500 strana, katalog nekakvog tržnog centra. Mislim, tad nije bilo tržnog centra u Jugoslaviji, u Sarajevu. I onda smo sestra i ja onako jadni listali taj katalog i onda sjekli te igračke koje nismo nikad imali i čuvali u svesku kao sad mi imamo te igračke. Sad, Marvel, stripoteka, da. I John Buscema, ću spomenuti autora koji je na mene nekako uticao i kad sam otkrio njegov crtež, ono što je meni bilo interesantno je kako on crta anatomiju, kako rješava dinamiku pokreta kod likova i kadrova. Ovo je bila ta neka škola stripa koja je izlazila u spunku kako crtati na Marvelov način. Ja sam stvarno u to vrijeme učio nekako, precrtavao. I to je bio period kad sam počeo stvarno ozbiljno razmišljati o stripu i o tome da ja stvarno želim da se bavim time. I počeo raditi neke svoje stripove, ja nemam to sačuvano sad, ali bili su onako jednostavno, nisam shvatao dizajn stranice, koncept, layout stranice, nego kadrovi su bili poredani skoro kao storyboard za film, ali sam počeo da shvatam taj koncept storytellinga ili pričanja priče kroz slike. Pored filma i stripa, ono što je na mene utjecalo je naučna fantastika i ja sam otkrio isto tako rano da postoji literatura, da postoje pisci koji pišu naučnu fantastiku i mislim da je zaslužan čovjek, evo, to su njegovi radovi, ilustrator koji je radio ilustracije za domaće izdanje i potpisivao se sa Bob. Ja sam mislio uvijek da je on Amerikanac zbog imena i zbog kvalitete ilustracija. I nekako zbog njega sam faktički počeo stvarno da se interesujem da čitam tu naučnu fantastiku. Bob je naš čovjek, dobro sa Bob Živković koji je kad sam shvatio da je čovjek naš, bilo mi je još to bolje jer sam onda shvatio da možda i ja to mogu da radim. Mislim, tad sam i dobio želju da ja radim pored stripa ilustraciju. Interesantno je da sam, eto kažem, u 3. razredu, pošalju me po lektiru, stvari kažu mi koja je lektira, ja trebam otići u biblioteku, ja uzmem umjesto lektire, nađem neki roman naučne fantastike
donesem kući, ubijedim roditelje da je to lektira, dobijem keca, naravno. Ali čitao sam ja lektire, mislim da ne ispane da sam nepismen. Čitao sam ja te lektire, ali tek u ratu, kad niko nije tražio od mene da ih čitam. I to se desilo ovako, 93. zima, idem s Rajom po vodu na Skenderiju i prolazim pored svoje bivše škole osnovne i kao hajmo ući da vidimo ima li šta za potpalu, štokova ili vrata. Nadam se da mi neće tuži škola, nismo ništa uzeli. Ušli smo unutra i stvarno bilo je sve ogoljeno, nije ništa postojalo, ali u prostoru gdje se ja sjećam da je bila biblioteka je stajala hrpa tih knjiga, lastavica, tih lektira. I ja sam nekako imao potrebu da natrpam to u vreću i da ponesem kući. Pored toga sam i vidio skeleta, ali ne ovog pravog, to bio horor, nego onaj plastični za biologiju. Bio na onom stalku sa točkovima. I tako se ja vraćam kući prazni kanistera sa lektirama i skeletom. Apsolutno nisam radio ono što mi se govori, što sam trebao da radim. Ovo ću kasnije pričati. Sad, da ne bi sad govorio samo o svom djetinjstvu ili pričao, prepričavao biografiju, šta se dešavalo poslije jeste da sam ja upisao srednju medicinsku školu, što nikakve veze znam nema. Bilo je logično da upišem likovno jer sam i crtao i nastavio crtati i volio da crtam. Upisao sam srednju medicinsku i hajde sad ćemo to brzinski preći, 4 godine završio medicinsku i shvatio da ja to ne želim da radim, da to nije moj poziv i onda skontam sad sam ja zreo i mogu da odlučujem šta ću dalje i odlučim se za likovnu akademiju. Upišem akademiju iz drugog puta, završim je i tačnije prije završetka počnem raditi i to je, da kažem, drugi put u životu kad sam manje crtao. Počeo sam raditi u agenciji reklamnoj i imam 9 godina iskustva. U 2 agencije sam radio, druga je bila fabrika, jedna od možda jačih u regionu. I iako je to period kad nisam crtao, ja ne smatram da je to nešto što vrijeme koje sam kao izgubio, jer sam stekao jako puno iskustva tu i što je najbitnije, naučio sam da radim posao. Sad, šta to podrazumijeva? Radna etika, biti profesionalan, ostaviti ego i sujetu ispred vrata kad radiš sa kolegama i početi završiti projekat. Znači sve ono što, mislim, nekako su me doveli u red, sve ono što ja nisam bio prije toga, jer sam bio i neozbiljan i kampanjac i stvarno nisam, koliko banalno zvuči, ali nisam mogao nešto što počnem završiti. Sve sam to nekako naučio kroz rad u agenciji, naučio se discipline i radnoj navici i to je ono što je meni bitno i što smatram da je bilo potrebno da prođem. Sad, ono što se dešava je onako svježe sjećanje prije 5-6 godina, kad ja shvatam da nisam sretan tu. Opet to nije ono što bi ja želio, opet kao poslije medicinske. Samo sad je nekako drugačije, pošto sam već u nekim godinama, mislim, nisam završio fakultet, nekako sam shvatio da sam ubijedio sebe, da sve ono što sam volio prije, što je bilo dječje, sve ove stvari koje sam vam pokazao, što su me inspirisale, zbog čega sam ja volio da maštam, da ja nešto stvaram i da kreiram. Da sam sebe ubijedio da je to nešto što je dječje u prošlosti, trebam ostaviti sa strane, a baviti se nekim ozbiljnim poslom. I meni se to nije dopalo jer nisam bio sretan i shvatio sam da bi trebalo nešto da promijenim i počeo sam da se preispitujem, šta ja, mislim, šta treba da radim, šta ću dalje. I u to vrijeme upoznam neke ljude, kasnije ću pričati o njima malo, koji su me na neki način inspirisali i motivisali. Neki od njih su faktički bavili se stripom, ljudi su iz regiona, bavili se stripom profesionalno za francusko tržište. Ja sam prvi put vidio da stvarno postoje ljudi koji rade to. I onda čak sam čuo da postoji kao mogućnost da pošalješ neke radove agentima i da ti agenti te mogu sretiti neki posao negdje u nekim izdavačkim kućama. Dobijem ja čak i kontakte i odlučim što da ne, hajde, da probam i ja to. Apsolutno sklepam portfolio. Znači, od starih radova i nekih stvari koje sam za 7 dana uradio. Jer sam smatrao, ja se bavim tim već dugo, mislim, crtam. Završio sam akademiju nekako, ja ću to odmah da probam. I naravno pao odmah, mislim, dobio sam čak i odgovor od nekih agenata koji su bili onako iskreni.
ovo dobronamjerno, jel, i rekli mi da to nije dobro, da nije dovoljno dobro. I to me malo demoralisalo i to je bio onaj reality check, hladan tuš kad shvatite koliko u stvari to što ste mislili da znate, da to nije ušte tako. I sljedeća stvar koju sam ja uradio, možda najbolja stvar za sebe, jeste što sam sjeo i razmislio šta hoću, kako ću i napravio plan i program. Onako, sad zahvaljujem onom što sam naučio u agenciji, jeste da ta disciplina, jel, i razmišljanje o tom, da ako ću nešto početi, da stvarno to završim. Napravio sam plan luđački, onako, znači izmjerio sam koliko u danu imam sati, koliko radim, koliko spavam i koliko ja imam sad slobodno vremena, pored, ne znam, djevojke, društva i to. I shvatio da jako malo imam sati svojih. I to me baš, to je bilo zastrašujuće kad sam shvatio koliko stvarno malo sati imam i da prolazi vrijeme, prolaze dani i da moram se organizovati malo bolje. I onda sam ustao sam u 6 ujutru, nekad i u 5, pa crtao do 9, onda bio na poslu i poslije posla crtao. U početku naravno nije bilo jednostavno. Ja sam sad nešto to o crtanju shvatio da ono što na što treba prvo da se koncentrišem prije portfolija jeste da ponovo naučiti crtati. Jer crtanje je zanat, crtanje je vještina i ja vas uvjeravam da svi možete naučiti crtati. Crtanje se nauči vježbanjem. Sad, postoji taj faktor talenat, ali ljudi nekako hoće da vjeruju da je talenat u procentima bi bilo 10% talenta, to ste već čuli, a ostatak je rad, red, disciplina i stvarno je to tako. Ja sam to vidio kod sebe da je tako i znači nakon dana, sedmica i mjeseci tog crtanja i velikog broja crteža koje sam izbacio, ja sam prestao više i da računam koliko dnevno crtam, jer bi to onda bilo skoro kao da računam svaki svoj korak koji napravim. Ono što je bitno tu, šta se desilo, je da sam stvorio naviku da crtam stalno. Znači, kvantitetom je došla kvalitet u tehnički u crtanju. Ali ono što je psihički, sam prešao onaj prag kad sam shvatio da crtanje je nešto što mi je potreba konstantno da to radim. Znači, ja sad ne znam da postoji dan kad ja ne sjedim i ne crtam nešto od pola sata do 2 sata ili duže, a ne govorimo o projektima, govorimo o običnim vježbama crtačkim. I naravno, kad još vidite rezultat tog truda, onda nekako se još više motivišete, onda sam ja pomjerao granice i svojih sposobnosti, mogućnosti, koliko mogu izdržati u toku dana, sati ili navečer, koliko mogu izdržati da crtam sama. I tad su nastali neki prvi radovi koji ću vam pokazati, ali prije toga, znači to su radovi koji su nastali tad i to su radovi koji su završili na kraju u portfoliju koji nije bio sklepan kao onaj prvi i za koji sam ja mogao reći da je to sad ono što ja radim. Ja sam mogao stati za tog portfolija i reći to sam ja. Sad, taj period je meni još bitan zbog ljudi koje sam upoznao i ljudi koje sam i ranije znao i s kojima sam se družio. Ja ću sad ovako samo da preletim brzinski, neću da bude kao nabrajanje kada sam Oskara dobio, pa sad govorim kom je da se zahvalim. To su ljudi koji, Boris Stapić, Miroslav Slipčević, znači koji se također bave i stripom, ilustracijom i s kojima sam se ja i družio i studirao i možete ih čekirati na Google. Edin, Zdravko i Emir, također, znači to su ljudi s kojima ja sjedim i pijem kafe i nekako inspirišu me svojim radovima i svojim razmišljanjima i zato su mi jako bitni. Sljedeći, Milorad Vicanović-Maza i Dražen Kovačević. Milorad živi u Laktašima i čovjek ima porodicu, ima, ženu i djecu. On je ostavio, u onom periodu kad sam se ja preispitivao, on je ostavio posao siguran i počeo raditi za Francuze. Meni je to tako bilo super hrabro i motivacija za mene. I upoznao sam njih dvojicu, Dražen Kovačević iz Beograda i nekako likovi su vrlo jednostavni, bili su podrška i nekako smo i davali neke savjete crtačke. Dalje Mirko Čolak koji je također bio podrška jer je prije mene upao u Marvel i sad jako puno radi i za Marvel i za DC
Dark Horse između ostalog. I zadnji, ali ne manje vrijedan, Adi Granov, Sarajlija, čovjek koji je mnogo prije svih nas počeo raditi za Marvel. On radi cover ilustracije više nego strip, ali ovo je samo 1% onoga što je on radio. Jako utjecajan i bitan. Njega sam također upoznao i jednostavan lik koji mi je dao par savjeta i bio je podrška kad sam upao u Marvel. I šta sad da zaključim, jel? Zašto njih spominjem, zašto govorim o tome, a to je ono što sam ja shvatio da čime god da se bavite, nekako je pravo bitno da se družite, da se povežete s ljudima koji su mnogo bolji od vas. Imaju više talenta ili su genijalniji, znači nekako zaboraviti na neki ego i razmišljanje da ima neko ko je bolji i da će vam to, da će vas nešto zasjenti, ne znam. Nego družite s tim ljudima iz razloga što stvarno puno možete naučiti od njih i vjerujte, bolje vam je 15 minuta na chat sa ovakvim gigantima biti nego 5 minuta s nekim hejterom koji će vam puniti glavu glupostima i problema, tako dalje. Tako da eto to kao da kažem neki savjet. Sad, na kraju da pokažem neke od svojih radova, nešto od toga ste vidjeli ovdje na izložbi. Znači to su radovi koji su nastali u tom periodu. Frames koncept je reprodukcija filmskih kadrova. Ovdje vidite ova dva koja su to su originalni, nisu čak ni printovi. Ja sam u stvari reprodukovao kadrove, filmske kadrove i nisam razmišljao o temama tih filmova ili ideji filma, nego samo onome što je mene fasciniralo, koliko se ja sjećam tih filmova kad sam bio i mlađi i dijete, i htio sam to ponovo da oživim nekako crtajući ih. A s druge strane, naravno, bila je to crtačka vježba da postignem realizam, tehnički realizam u crtanju, da dokažem sebi da to mogu. Sabot i Colossus. Sabot je za Molimao t-shirt brand, izašao je na majicama. To je koncept ilustracija robota koji je sastavljen od arhitekture grada Sarajeva i Colossus je ilustracija za cover ploču Bilajna, muzičara. On se zove Adis, on je čak i izlagao ovdje, možda ga i znate. I nekako u onom stilu 80-ih ilustracija koje sam volio vidjeti na knjigama. Tu sam možda vidio taj utjecaj. I naravno, još jedan bitan projekat jeste Tajna Nikole Tesle po priči Karima Zajmovića. Scenarij radio Aleksandar Brezar i nekako jako bitan nama što smo uopšte bili dio toga i što smo mogli da tu Karimovu viziju vizualiziramo kroz strip. I dugo smo radili na tome i puno sebe unijeli u to i zbog Karima Zajmovića, ono što je on značio i znači gradu i činjenici da ja sad stojim ovdje gdje se igra predstava Tajna Džama od Malina koja je izvrsna predstava koju treba da pogledate, kao i da pročitate knjigu koja je zbirka tih priča Karimovih i koje su nekako najbolje bar meni bile za prevesti na strip formu. I na kraju, znači, sve ove radove koje sam pokazao su stavio u portfolio i odlučio da pokušam ponovo ono što sam uradio ranije, samo sad sa Marvelom. I nekako sam shvatio da ne treba da šaljem mailom ništa, nego da pokušam da dođem, da upoznam čovjeka koji je došao na Mafest festival stripa u Makarskoj, to je kao talent scout iz Marvela, i da upoznam čovjeka i da pokažem, da vidim kako će reagovati na ono što mu ja pokazujem. I sjedili smo i pričali i mislim bilo je super dobro iskustvo. Na kraju sam dobio poziv, dobio testne neke strane da uradim i onda dobio potpisao ugovor, dobio posao. I sad nekako za kraj znači to su neki od radova koje sam radio dosta za Marvel i Marvel je samo početak moje karijere. I Marvel je, evo kao što ste vidjeli, nije nešto što je slučajno se desilo. Nije to bila, znam da smo pričali malo prije o toj sreći, ali ja ne smatram da je to bila samo čista sreća jer je ja sam svojim trudom i radom i upornosti došao do toga da upoznam čovjeka, da pokažem svoje radove, da nekako vjerujem u sebe da ja to mogu
i na kraju tako došao do Marvela. I zadnji slajd sumira možda sve ovo od skoro 30 godina mog crtačkog života. Patetično zvuči. Znači, ovo je ta vježba koju sam radio uz John Buscemu, kako crtati stripove Marvel, Spidermana i ovo su moji kadrovi koji sam radio sad za Avengers Millennium i to, mislim, meni je jako bitno da ja to na kraju vidim jer to apsolutno pokazuje da to je pečat na ono moje, na taj sav trud i sve ono što sam prošao na kraju. Eto, to je otprilike sve što imam večeras da kažem. Nadam se da ste uživali.